U Tuzli je promovirana knjiga Kardiovaskularne bolesti i komorbiditeti autora docentice doktorice Danijele Lončar i profesora doktora Jasmina Čaluka. Riječ je o knjizi koja je namijenjena širokoj čitalačkoj publici, ali prvenstveno ljekarima i studentima medicinskih fakulteta. Pravilan pristup liječenju kardiovaskularnih bolesti je itekako značajan, pogotovo ako se u obzir uzme podatak da su ove bolesti glavni uzrok smrtnosti i u svijetu, ali i kod nas. Knjiga Kardiovaskularne bolesti i komorbiditeti značajno će doprinijeti području interne medicine i kardiologije, prevashodno svojim cjelovitim i detaljnim pristupom kliničkim i životno aktuelnim temama koje su obrađene. Kako je istaknuto na promociji, do sada na našim prostorima nije bilo knjige koja obrađuje uporedne bolesti koje uz to prate kardiovaskularne. Mi smo se potrudili da skupimo 30 najeminentnijih autora iz oblasti kardiologije, ali i drugih medicinskih oblasti i da pokušamo približiti najkompleksnije kardiološke zapravo pacijente, jer realno pacijenti rijetko imaju samo jedan zdravstveni problem. O značaju knjige i razumijevanju kardiovaskularnih oboljenja na promociji knjige su govorili i istaknuti stručnjaci iz ove oblasti. Ova knjiga upravo ima najveći značaj upravo u tome što objedinjuje interdisciplinarni pristup komorbiditeta u čovjeku.